Niyet kıldım okuyurmen, şu ertirinin 2 rekat sünnetini Huda için Allahu Ekber deyip, iki elini 2 kulağın yumşağının barabarına götürüp, onsoň sağ eli sol elinin üstüne koyup, Subhanakani okuymalı. Subhanaka Allahumma ve bihamdika ve tebaraka ismuka ve teala cedduka ve la ilahe gayruk. Onsoň Auzu billah, bismillah aydıp, alhamd okuymalı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Onsoň bir süre koşmaly. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Onsoň Allahu Ekber diýip ruku etmeli. Şu ýagdaýda durkan 3 gerek Subhana Rabbiyal Azim diýmeli. Subhanal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Onsoň Sami'allahu liman hamida diýip rukudan ýokary galyp dik durkan bir gerek Rabbena lekal hamd deyip secde gitmeli. Secdede yatyrkan üsverip Subhana Rabbiyal A'la diýmeli. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Onsoň Allahu Ekber diýip çöke düşüp oturmaly. Yine qaytadan Allahu Ekber deyip secde edip 3 gerek Subhana Rabbiyal A'la diýmeli. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Onsoň Allahu Ekber deyip 2-nji rekatda galmaly. 2-nji rekatda Subhanaka okuýmany. Bismillahirrahmanirrahim deyip alhamd ve süre okuýmaly. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Onsoň Allahu Ekber deyip eňilmeli. Eňilip durkan 3 gerek Subhana Rabbiyal Azim diýmeli. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Onsoň Sami'allahu liman hamida deyip rukudan ýokara gönelip durmaly. Onsoň Rabbena lekal hamd deyip secdeye karşı gitmeli. Secdede yatyrkan 3 gerek Subhana Rabbiyal A'la diýmeli. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Onsoň Allahu Ekber deyip secdeden başyny galdyryp oturmaly. Yine qaytadan Allahu Ekber deyip secde edip 3 gerek Subhana Rabbiyal A'la diýmeli.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ondan Allahu Ekber deyip oturup ittihiyatu Allahümme salli ala Allahümme barik ala Allahümme gfirlini okuymalı. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ondan kelleğini sağ tarafına aylap. السلام عليكم ورحمة الله. Sonra sol tarafa aylap. السلام عليكم ورحمة الله deyip salam bermeli. Şeýlelik bilen ertir namazın 2 rekat sünneti yerine ýetýär.